Sanibonani guys, igama unqobile nibusela mazibela e-homecoming ngomhla ka-3 November. Guys, uzethu-ke ufike eqhuba umbhede laphaya esibhedlela esho ukuthi yazi i-BP kababa iya ngokwehla impela. Yazi kuyacaca ukuthi ngathi inkinga ilaphaya ey'nsweni zakhe. Bengicela dokotela umsize urun ama-test ngokukhulu ukuphuthuma. Hhayi-ke umzali-ke wesibili-ke uma wakhe uzethu bekade naye ekhalame iy'nyembezi esho ukuthi mntanami ngiyacela usizo ubaba wakho, angikwazi ukuphila ngaphandle kwakhe, ngenzele konke okusemandleni akho ukuthi asizakale akwazi ukuthi abe ngcono. Uzethu-ke lokhu ethembisa kodwa kubonakala nje ukuthi cha, wona amathemba aya ngokufiphala. Hhayi-ke guys, uthe udokotela eseqedile ukurana ama-test wabuya-ke nemiphumela eshoyo ukuthi-ke ubaba uHlongwane uphethwe yizinso. Kanti-ke sekuyinto ekade vele imqalile ngoba nakho seqala ukuba yethe. Uqala nanokuthi angabe sakudla-ke manje kahle ukudla, kanti okuwesi kunako konke ukuthi sekumele aqale i-treatment ebizwa ngokuthi dialysis, okuzomele-ke ngaso sonke isikhathi-ke efika laphaya eyoklina izinso zakhe esibhedlela ngoba alikho elinye ikhambi ngaphandle kwalokho. Hhayi-ke guys, umane wakhala-ke uMrs Hlongwane ezwa ukuthi ubaba wekhaya usezophila manje impilo enzima ukuthi njalo kumele aloku evakashelana nomtholampilo ngoba yena betshela ukuthi nje kuzoba yinto elula, kodwa-ke akubanga njengendlela kade ecabanga ngayo. uHlongwane-ke bamtshelile ukuthi-ke kuzomele bemenze nesejari. Hhayi, umane wayishaya indiva yonke leyo ndaba, washo ukuthi yena uyazi ukuthi kwenzakalani ngomzimba wakhe, washo ukuthi yena nje uhlushwa abathakathi, ibona laba abamgulisayo. Washo ukuthi abathakathi balaphaya endaweni yangakubo banomona ngokuthi yena unendodakazi ewudokotela, yingakho nje sebemthakatha. Washo nanokuthi yena ngeke nje inhlobo ayenze i-treatment efana njengesejari ngoba yena uyamazi umuntu omlaphayo, uyamazi umuntu omsizayo, futhi lowo muntu loyo uzayo kuyena angeke nje aze alicele usizo kudokotela. Washo ukuthi akaqhubeke kudokotela erane wonke ama-test, kodwa uma seqedile-ke amtshele ukuze agoduka ekhaya ngoba yena ayikhona neyodwa isejari azoyenza. Uzethu umane wakhala-ke wathwala izandla ekhanda guys, ebona kahle ukuthi sehlulekile ngampela nguyise. Washo ukuthi baba, yini lokuthi uyathakathwa lana, lento it's a medical condition, awuthakathwa umuntu lana baba. Wathi hheyi wezethu, hlukana nami phansi, ngithe angiyenzi isejari, ngigodukiseni ngekhaya, ngiyamazi mina umuntu ongilaphayo. Namanje guys, uHlongwane usakudaza le nkana eyidaza ngesikhathi uzethu ethi akahambe eyowenza i-check-up eklinikhi, wakhetha ukuphuza imbiza kaSifiso. Namanje usakholelwa ukuthi imbiza kaSifiso iyona ezomenza abe isiqongqwane, avuke athi qongqo. I-medication kanye nesejari yalaphaya esibhedlela ayizumsiza neze neze. Guys, uzethu-ke ufonele umngani wakhe-ke uMangcobo. uMangcobo uthe mefika nje uzethu beloku ey'bambile iy'nyembezi. Hhayi, zamane zaqathaka mebona uMangcobo. Washo ukuthi hey kubi Mangcobo, yazi ubaba uyagula. Washo-ke uMangcobo ukuthi khululeka uzolulama. Wathi yazi angazi ukuthi yini ngampela, ngingambonanga uHlongwane ukuthi ugula serious. Phela lo muntu uhlala nami endlini, bengimbona yena ephelelwe i-appetite, ngimbona ehle emzimbeni, kodwa bengingayitsheli ukuthi ngampela ngase kube yinto esimbamba sigubhukane kangaka. Kona abantu bazothi ngudokotela onjani uhluleka ukuthi abone ubaba wakhe megula. Uyazi nje mengase kube khona okwenzakalayo kubaba angeke ngiyixolele. Wathi uMangcobo cha, musa nje ukuyifakela ingcindezi. Wathi kanjani kodwa Mangcobo, uyazi phela mina bengilokhu ngibhizi ngihubhana namadoda, ngihubhana noSifiso, ngihubhana noShobane, ngaze ngakhohlwa nanokuthi ngisize ubaba wami egula phambi kwami. Naye lo Shobane usebhizi manje ulala noLerato. Wathi uMangcobo, uLerato lo mngani wakho? Athi kodwa angisekho lapho, akusesiyona into ebalulekile leyo kumina, manje kumele ngibheke ubaba, ngisize ubaba. Heyi, ngampela-ke guys, uhambile wotshela umndeni wakhe-ke uzethu ukuthi ababambisane phela bezama ukuncenga uHlongwane ukuthi avume ukulashwa esibhedlela, ayeke le ngqondo yakhe ukuthi yena uhlezi njalo ezothembela kuSifiso uma ukuthi uyagula. Umndeni wakhe-ke uthembisile ukuthi uzomlekelela uzethu, asithembe ukuthi bazokwazi ukuthi beyinqobe le nkani kaHlongwane. Heyi, ngoba unenkani nanguloya baba. Hhayi guys, ngapha kuSifiso naye unezakhe iy'nkinga, ubhizi ufunana nalo muntu lo odubule phela uSipha. Namanje umfowabo akafuna ukukhuluma iqiniso ukuthi yena wantshontsha isibhamu, kanti-ke useze
Gqugquzela nosisi wakhe ngoba phela usisi wakhe wambamba ukuthi isibhamu hhayi siphuma ezandleni zakhe, kodwa-ke wenza isiqiniseko sokuthi akamtsheli uSifiso udadewabo ngoba akafuni ukuya ejele ubhuti omncane. Useqambele inqwaba-ke abantu amanga ethi ibona efuna ukubabheca ngoba bende inyama bengayidlanga. Qale nje ngokuqambela amanga uSigodo. uSigodo-ke wayiphikela kwaze kwacaca ukuthi ngempela akusiyena. Hhayi-ke manje-ke usefusulela uBramaki guys. uBramaki simazi kahle, uhlezi nje eyisithenjwa kuSifiso futhi ubaba omdala osekhule kabi ukuthi angaphathana ney'bhamu edubulane ney'ngane zesikole. Kodwa-ke into engiyibonayo ukuthi lo mfana uzoyifaka ogibeni. Nale nto leyo yakhe ukuthi afike akhulume isitori, aphinde mase esebuza okwesibili sishintshe. Konke lokho uSifiso ulokhu embuka nje ukuthi lo mfana lo khona impela iqiniso azama ukulifihla. Guys, asithembeke kodwa-ke ukuthi kuzosheshe kutholakale ukuthi kwenzakalani ngaloluya suku, ungaze kugcine sekuboshwa abantu abangenacala. Umuntu nje makathwale izono zakhe, akukhathalisekile ukuthi uzalwa emndenini onephoyisa. Uma nje umuntu ebanjwe eyisigebengu, makajeze nje ngazo zonke iy'ngane zabantu ey'jezayo mekuthi zisephutheni. Guys, aphela lapho-ke amazwi namhlanje. Ningakhohlwa ukusubscribe, nilike, nikhomente. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama uNqobile nibusela amazwi e-homecoming ngomhla ka-3 November. Guys, uzethu-ke ufike eqhuba umbhede laphaya